Kang Poilano, Galaikano Hambai Mariwo, media person no, BC Katal 2024 ni. Obo taklay ni Simia, this year obo 4th time chung Opanda Songtalay tongo. The 4th Indigenous Traditional Attire and Food Festival ni. Obo chung songchamani aboni kaisa nahar mung tongo nahar mung ungkha tabokni je post modern era wo chini bororo ei oily spicy sawi chung kabang manu bimar rok bai polobui tonglaika tei chini je siri sitini chamung nungmung aborok na chung turuk turuk khayoi pogoi thangmani bakhak unglai tongkha ke chung oboni silai BC Kaiburi sekang sini club sporting club one suk laika amchai ni akra takra ro mutui kabang ma terno o hasa kawo hayakeba o sini haste o songja gai tongo oboni bisingo sini o sirisi sini chamung tai kanmung rokni o terno chung songsa khangke bahayong mo sini o tujo amte ani one suk lai mani bisingtei chung thangnai 4 bosor sekang BC Kaiburi sekang sini o traditional attire and food festival no songsa lai mani oboni nahar mung nongkha sini ei sirisi tini sini tiprasa bosongni cha kaham nung kaham tei chini ei naithothok chini kanmung chumung rokno promote khainani tai chung obono mathangi naraknani tai hayungo norokni bisingtei specially media ni bisingtei khai chung hayungo chini o tongmung chamung aborokno chung bolainani o nahar mungno no chung ei mainly naharai chung chini o festival bisi brum brum songjalai tong salbasuk ramai o food festival no norok klaijak nai chini obo bobo tarik ko 6 7 tai 8 January saltham ni bagai chini o ter songjarjak nai tei aboni bisingo chung o amchaini tai o tero phainai joto lukurokno o saltamni je ter abo sarik salbrum brum 5 o'clock sarik sanja damba tambru ni simi chung sarik horni damchi tampuru jara chung o terno songchalaina nai tongo tei abo simia chung chini o pandano puilani simino first traditional attire and food festival ni simino chung obno discipline way tui khlaioi songchana ni bakhak ba songchana ni bagai chatiok layo taklai bohaino chung abo haikeno full discipline tui tamni hinba ang nungsung yapano sairi sewano chini o traditional attire and food festival jara jara participants tongnai resapnai masanai hayang keba chini oro jara food stall rinai borok jotono chini borok ni attire kan borok kanoino borok oro participants maklai oro chung kubunni stage rogo jemon buri rok jeans rok kanai ba kubunni western dress rok kanai jebabe perform khayo chung chini o stage obo hai sebro buria even chung obno horpung ai bo haino khlaiya sarik horni 10 o'clock jara chung obo songchalayo belai ni discipline wetei tei khaklayo taklai ni o chini je luajima o luajima no khapur jagai Tripura hasteni kubun kubun khaini borok bohaini chini oro khai gadal khaini cha borok cha mani je songjak mani je baniya khaina rokle abo ki direct phaide o phalno rok phalai manai na borok sikangbare mane jaga ba thai abo ki phalnok rokno tam kanamai borok norok bai malai norok bisintike borok nana nana abo angka ke abo hai sengoro bebagai 50 stalls namka 50 stall ni bisingo attire ni bagai bohaino stall chung rijagai tongo engkai around 40 bepagai kaibri chi suk chini oro chamung nungmung ni halnok songta jago oro borok no kebo kebo chathai nok ni simi luaji phayo tai kebo kebo ba oro phai bohaino borok songlayo sulayo aba hai engkai aro ni bisingo sob jotoni sai kha furmani tai kha tong thangmani kong chebo hai thangnai bisirogo means thangnai bisiwo third traditional attire and food festival around 168 chini borok ni item mui chung oro mangkha abo belai ni chini bagai khau tong thok jakma tai bolai mani tai aboni loge loge tai bo khurcha thaiklai oro chung
wan sugi phanu maya obhai kaham chini borok ni chamung rok bo haino chini oro mantho jemon mandar mos deng rok tautu mos deng rok taibo kabangma mane innovative chini borok ni kacham chamung rok bo haino chung oro display khlai mano tai phaljagi tong nongni o panda bole saltam ro je tet khaijaknai food festival or orle narum tum ongoi sab nonor invite khane sab phane जों सालतामनि बागै जों शेड्यूल खायलायखा पहिलानि सालो जोंनि अब इनॉग्रेशन नि बागै जों सङै नालायखा जोंनि अ आमचाइनि त्रिपुरा हास्तिनि जे अब कक्साबनगनि आदं एमएलए बरम गनां पाथानलाल जमातिया जोंनि अ पान्दानो सेंसावै रिनाय तै अदिनो बनि लगे अ तंनाय जोंनि अ आमचाइनि PTADC नि बरम गनां आदं मोजां सदागर कलेज हायनो तंनाय अदिनो तै आबनो कारै कुबुननि नारवाय रग बुतंनाय तै डे 2 सालनैनि सालो जोंनि अरो नारवायङै फाइ मानजा फाइनानि कक दङ त्रिपुरा हास्तिनि तिप्रासा हामक्राय मन्त्री बरम गनां विकास देव बर्मा तै बनो कारै अदिनो जोंनि अरो MDC बु मानजागनाय बरम गनां शिबसेन लियन काइपें तै बनो कारै बु जोंनि अ आमचाइनि गुबुन नारवाय रग बहायनो अदिनो फाइ मानजागनाय तै फाइनाल हायाकेबा पाइथाकनि सालो जोंनि अरो फाइ मानजा फाइनानि कक रिजाक त्रिपुरा हास्तिनि जोंनि खासुकसा बुबाग्रा बरम गनां बुबाग्रा प्रदुत विक्रम किशोर मानिका देव बर्मा बहायनो डे 3 ओ जोंनि अरो फाइ मानजा फाइनानि कक रिजाक तै आबनि सालो जोंनि अरो फाइ मानजा फाइनाय PTADC नि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बरम गनां एग्जीक्यूटिव मेंबर मोजां कमल कलय तै बनो कारै बहायनो आमचाइनि MLA MDC संरक बहायनो जोंनि अरो फायै सालतामनि ओ पान्दाओ जोंबाय बाक्सा गदाल फायनाय तै ओ पान्दानो मोजां फायनाय नै जनो कक रिजाक तै खाखलायो नारवाय रक नि लगे ओ आमचाइनि जतो लुकुरक बहायनो जोंबाय बाक्सा थांनाय बिसिनि हाय बेलायनो सराय खाय जोंबाय गदाल पाइथाको निनि मेसेज ताम तंनाय लुकुरक फायनाय बा ताबक अंखा बेलायनो सिसन हमया सिक्ला सिक्लि रकनि बागै ताम मेसेज तं जों उराम जोंनि क्लाबो जों अबनतै कक साब लायखा जाय कक लाम पान्दावो जतनो कक नारकमानि बिसिंतै जों फाइनाली डिसिजन नालायजाक जोंनि ओ प्रोग्राम डिसिप्लिन जतन साय कतरंनाय तामनि हिनबा जों मियावनो कायसा कक साब लायखा जोंनि ओ पान्दा खलावो केबो कैफे खलायै जों अरो केबोनो अलाउड थाया तामकै जों जे स्टल रिवो ओ स्टल नि जे फॉर्म ओ फॉर्मनो जों कंडीशन सै रिजाक दङ जोंनि ओ तेरनि जे पान्दा खला ओ पान्दा खलावो केबो फानो कैफे मानै जों कुनु बाबे फानो जों हालनानि रिग्लाक अलाउड खायग्लाक जों आबनो काराक या फैसानाय ताई जोंनि ओ पान्दा खलावो तेराय सिकला बोरै सिकला माने नङै जावै इनडिसिप्लिन अंमारक मोसालाय मारक जों आबो कुनु मते फन अलाउड खाया इवेन जों जोंनि ओ पान्दा खलावो चिमिया ओ लामा रगो बहायनो जों जोंनि तैदु PS बायखायै आसुक लायजाक तैदु PS बायखायै जों कक्साब लायजाक केबोनो जों इनडिसिप्लिन खायै जोंनि ओ मेलाव फाइनानि सेफरिकला इवेन जों तैदु PS बायआवबो सालायका जे लाहारो सिक्लारक माने रेकलेस ड्राइविंग बाइक रक नङै चावै फुं फाके चालक लायमा रक आबनो बहायनो कंट्रोल खायनानि बागै जों जोंनि क्लाबनि बखाक्तै काराक या परिसालायजाक तैदु PS बायखै कक सालायमानि बिसिंतै जोंनि अबनो मेसेज दंनाय जों तिप्रा सारक पान्दा संचालायखांके मेला संचालायखांके जत जागानो उङैबु जों ताम हिनजाक इको चेंलायखा तैवाइसा तंथकलायनानि नोंलायनानि चालायनानि एकाय मेलानि बुमुङै ओ चाक्रुब लायो जान्दी मुन्दा थांलायो अबतिरक हुनजागो जोंखांके जों ओ कन्सेप्ट न सिनि ओ मेलानि बिसिंतै जों सोलायनानि बागै जातियक लायो मेला सुदु नंनानि जानानि बागै सिमिया मेला सुदु जान्दी मुन्दा थांनानि बागै सिमिया मेला सिनि बरकनि बिसिङो खा बाक्सा खलायै खा थानसा खलायै सिनि कालचार सिनि तंमुं चामुं
chini custom abono phunuknani abono bolainani tai abono promote khainani bagui bo kaisa mela ongui mano jong abono o chini mela ni bisingtui chini o ter ni bisingtui abono no praman khainani musung je Tripura sarok bo haino o agene hayonglia tabuk jong bo haino tongnani rungkha nei jong phunuknani musung o pura hasteni borok rokno hasteni lukurokno tono nai jara monoi rok je Tripura sarok orchestra horpong ai orchestra ongkha angkha ke kono jagao bike accident onglayo kono jagao rape onglayo obutui je concept obutui je wansuk mung o wansuk mung ni hoite jong pura puri jong kifili phainamu jong jong kaham lama tui khai kaham nahar mungno tuioi kaham wansuk mungno tuioi o amjani joto kha kaham lukurokno tui jong chini terno kaisa example khaiti sanani musung abono message acha nin sinimke ang ani mung kai Gobindo koloi ang sporting club ni Tangkara ei bongka o terni ei joint convener goron banang moniram koloi